Questo è romanzo per il. Ich denke, das Kind auch häufig, ja, die redet einfach komisch. Ja? Warum soll ich so reden? E perché vuoi beber con me romanzo? Weil wir sind hier in der Schweiz. Mein Papa hat Romanisch können und hat es uns auch nicht beigebracht. Und jetzt bin ich da. Per noi tuttenga i romanci in lungac important. Și nosus bătainus lincolotr halt tudest. Ich crei I sun eida na veia scubleras romances a romances. I sun eida a star intenen li tudest, concreta coira, a pitar zunga mi namorada intenen ci sobe romanc. At orda calamocr ogni allora dodus fans. A ci vev ansomma bezzi radar e ci che fans ancevan en sacura sa baitar come tudest. Erschi bait consequent romanc con els. Ad I sun bella suletta cienten cada situazione. Ja, in per collegas giocò e collegs di da chi se ci baiten romansch con fans ed è is ples baiten tudest. Perché io faccio mi angusce gran kitos. I spero ci vignene dei cates ubel e di dung semplicemente in avanti dung IBC. Na, der se leseri bec. Ma si pains ci mis fans si identification bec pleu scheia qui romanscu che ci fac, allo fai che schonenza che come. A perché lesa catarora in tanca click perché ci è un krampf da dar avanti lungace fans. A scuci otras famiglie van Anton con ken. Per la famiglia Hosig sola la mamma Lea perfekt romansch, ma ella baita tudesc quizzi fans. A sua nin baitan las dus soras Silena e Jana Böhler tudesc legna con l'otra. A Nina Toman ci stat giula Turgovia baita consequent romansch quizzi fans. Erschi vignan galana vos tudesc. E nox ning era vosair ci madem punta partenza sto bec ex nom manar ein madem resultat. Perché ci cheglia in misam prem film survigna vacker sustign, sur tota Flavio, ci gida cu la camera a quitagn. E nos am prem stop ans magna trimis. Costat la Lea la si famiglia. Lea conosce schon prest 20 ans, ang di temp che la luvrava ter RTR. Ella stat co qui si so Marc, ed its dus fans, Nils, che 6 ans, e Malin, che 3. Komm, rauskommen! Lea baita perfekt romansch. Ella per fin stat en temp egna dallas vos di radio romansch. Perché po mai bait lela tudesc qui si fans? Ich credo che cosa ci dis einfach capita. Cosa ci dis capita con se ci mes primo fant, nai cominciato a discorrere di signora tu daist, mes genitori discorrono tutti dus tu daist, ne schon oriunde Solothurn. E usce la prima lingua, la lingua de Popins in quel segno, è stato per me halt bet tu daist. Cura ci Lea o 5 ans fa la si famiglia midada da Solothurn assent. Romansch emprende Lea a scoligna. Ad erschi tudesc resta in lungac da famiglia survin Lea con l'arrivada assent e una identità romancia. E scuai che gioz? Mes mince dies fitch tu daist, discor l'angio c'è lavoro tu daist, mes om discor bet tu daist, come mes ufans discor mince tanto entranto schon par romansch, ma più per si c'è lesti dodane d'una derce, ma nu propri conversazions. Singuls plets o expressions che no vain. E schliuna singulas amias, che discor jen romansch e jot lurer mega de discor romansch. Romansch es per mai propri e am romansch tot cor. Romansch es per mai la più bella lingua ci dà. Romansch es per mai einfach una part de mis cor. Ma si romansch gioia usceia un'importante rola per ella, ad ecolia con tantas emozions, fesse ja lo bellogic da dar avanti il lungace fans. E non sono stata buona da fare una decisione razionale e dire so, e adesso sono come fans, ed è stupido, e è discorso romantico, per me non è einfach non è ora uscire. Nils war per me dire, mamma, è in inglese, di per tu daist. E Malin dice,
Ja, romansch. Chalanda Marsch, Chalanda Marsch, Chalanda April, Wir haben eine Kameraführung gemacht. Erste Medaille della diaspora nella vicinanza romancia a Soignin baiten las dus soras Silena e Jana Böhler tudest linea con l'altra. E chen da Piccianansee scuti videos da Pibot mossen. Ja, Hilfe! Wir haben den Jankazender ihren Geburtstag vergessen. Oh nein, es ist ja schuld! Also com papi baitainza Jana di a dinga romansch, also nissens meiste idee da baitar con el tudest. Et el baita con nos romansch aber con mami tudest, e nos con mami. Et nos intrante lot batain tudest. Ja. Ja. E con aira todos. A perché baitezzano vos otras dus tudest insieme? Nos ein piem prem anche da baitar tudest. Nos vain schon chapia romansch, perché te as dinga baito con nos. Romansch, aber nos ein dora sposta sind tudest. Lera per finire scece in scoligna, è arrivata alla musadra in dia, ci vece da fare un corso di romansch, per ci sappias, si vent la primaria, insomma, romansch. Ja, mi ricordo anche a finire l'ovez proprio, giugiano tudest. Ja. Tudest da Turice. Proprio Turice, ja. Also nos ein schon gi in per fases no ci vengan pro. Ja. Perché ci è per scolastico sono dice nos dessen baitar romansch con l'altro, aber ja, be funziona proprio. Ja. Che viste un po' komisch. Ed allora tudest per totas dus il lungac primar. Also ich komme fan der Frank tudest. I painzer, also I lera ple tudest, ma sem tudest. Aber os I da vos time, schis da vos ons no ci sung alla PH Giucoira la classe romancia et sung perché durant l'emda surto cognoc ci baita romancia lora media un po'. Also per me, I pains angal tudest, I semt tudest. Che va penso che un po' curiux eigentlich, perché c'è già angal mami e te. Aber ja proprio penso che che lungac dir hat am prim ka. Scu einfach a dinge rasto. Certas parallelas con la famiglia Böhler o era Nina Tommen. Ci stat oz cui si son Peter ad its dus fans, Neo, cio Oceans e Malia, cio treis, giù la Turgovia. Ist der Malia? Ja. Ciao. Ich weiß schon, ci va. Ah, Ciao. Ciao Andrina. Feuer Plaget. Ciao Flavio. Manina. Plaget, hallo. Peruše. A zdaj toj? Ja. Ja. Era Nina è cresciuta se anen li romansch con una mamma da Turic ed un bap romansch, a Rioma Persons. Ter ella an famiglia era però adegna schon il romansch, il lungac ferm. Sci la mamma da Danina è turicesa. Era ci che? Io mi sfrare bagna degna beto romansch insieme. Ed è ros. Das betan so set. Schischen con la famiglia o be la si dona e tudest I misom ci baiter be romangia lo betan schon tudest insieme. Aber si baita lo con el sperzulet I mede degna si romansch. E coi la tata e tat. Anina baita consequent romansch qui si son fans. Ed els ci pescian quasi tot. Ma baitar jetzt è un altro tema. Si già già comprerai die Folge. Ti du reinse dort schreiben, se rischmendles du reinse? Li. A te, Neo, te ci pescias già tot, ci mamma dei. Perché baitas te allora per romansch? Weil ich kann nicht alles sagen. E perché vuoi baitar con me romansch? Weil wir sind da in der Schweiz. Mami è già Schweizer. Und sonst versteht mich auch nicht der Nick. Ja, schon klein, der nicht älter, Rube. Perché c'è anche lì bei tu sceia. Oh, te wein sei Zettel. Sunge ci spepra. Erstens beitas cu mama ni bab adegna aktiv romansch qui zum fans. Steige beweg nom ci kes von in madem. In zum fans an laurachnas testes. 3, 4, 5. Rischmendel. Wie ein Kerl. Noch mit eins ein kann? Per te un po' frust,
ci dato per risposta in romanzo? Im Frust. Per me pleo sia ein bisschen Frust, aber sind sehr auch konsequent in den zweiten proper romanz. Sie viene a degna a vos studest. Che cato è epigraf, aber vede che le ser matinecrit. Baitar semplicemente una van romanz ja. Ma in Turgovia, dove Neo e Malia mette Frank Becci il romanzo. Perché fola Anina tutte che sforzo? Per me è importante perché ci è mis lungaci mamma e di ma saint vanci sabatar romanzo perché lesse da una vanche e di less c'è sonere prenden che ja. E che specie ste per Napoli valocr per els ci son romanzo? Per Pitard Frank bung si prenden outras lungats con un gal avantage son che e der si ein se persons ni se suoninha di uns chi se cata bel per els si un client tot et si son lang baitar irgend in sicure se ne e anche di bel ja. Super fast Malia mega buon. Peter, wie hast du mit dem Romanischen? Ja, verstehe du nicht, aber schwätzen, nein. Also es ist schwierig, ich finde den Anfang, den Satzbilder finde ich schwierig. Das finde ich schwierig. Ich verstehe, wenn sie irgendwie schimpft oder wenn sie schwätzt mit den Verwandten, mit den Freundinnen, das verstehe ich schon. Che dovresti allora per chi un fans ancevano a baitar romansch, schon stat con un partenari chi sobe romansch an en litu dest. Per Catarorchegn vai a fagiù con Sabine Stoll, che è professora per Psycholinguistica dell'Università di Zurich. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit nehmen. Um eine Sprache zu lernen, und es sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist das, was das Kind hört. Es muss die Sprache ständig hören. Aber das heißt, das Kind, die Interaktion ist auch so, dass es zurück muss reden. Es muss die Chance haben, das auszuprobieren. Und in einem sicheren sozialen Umfeld, wo es sich daheim fühlt. Ich glaube, es ist wichtig, dass es mehr als eine Person, Bezugsperson ist, wo das Kind dann hört, weil sie dann denkt das Kind auch häufig, ja, die redet einfach komisch. Ja? Warum soll ich so reden? Also man passt sich an das, wo man sozial sich am besten kann integrieren und sich kann am besten ausdrücken. Un fans cernan da mai il lungaci ci vince pida tots. Si mama ci pesce tudest, vei un fant nin motiv da derang baitar romansch. Super clevera ed effizient, ma per mantinecre il lungaci e dar an avant en toc della siacna identitat è che pipa cool. Ed il romansch sei con in cas special, usceia sei per regla ter totiz lungats minoritars. Ma c'è monta che pi futur di romansch. Was wichtig wäre, dass das keine hoffnungslose Situation ist. Weil das ist es nicht. Man kann etwas machen. Aber was man muss machen, also ich denke, der Fokus auf die Diaspora ist nicht notwendig. Also das ist auch wichtig, aber ich glaube nicht, dass damit die Sprache wirklich gerettet wird. Sondern was wirklich wichtig ist, ist der Fokus im Sprachgebiet, wo die Leute wirklich im Alltag die Sprache brauchen. Und das ist das Allentscheidende. Ok, proprio mantenere i romansch vogliono miglior an romanceia. Ed anche miglior vogliono scienzebe zulet. Was denkst du, Tiva? Also ich glaube, Schalke 04 ist Fußball, oder? Fußball, okay. E la mamma da Silena, Ayana, aveva fatto sforzo di prendere romansch. Ella è gista in natura da velo, a nox ans Coliagn con ella. Es hat mal ein Alter gegeben, wo ich es gelernt habe, wo ich bereit wäre dafür. Und dann habe ich meine Familie gebeten, redet doch mit mir Roman, dann lerne ich es. Und dann sind aber meine Töchter ganz streng mit mir und sie haben jeden Fehler gnadenlos analysiert und korrigiert. Mir ist irgendwie immer wichtig, dass sie die Sprache
richtig lernen. Und ich habe das Gefühl, ich hatte zwar ja schon Romanisch gelernt, aber ich habe das Gefühl, mein Deutsch ist einfach halt viel besser, viel reicher. Und darum ist eigentlich für mich klar gewesen, dass ich immer Deutsch mit ihnen rede. Las dus soras savessan ja schon romansch, ma beitan tutegna tudestian semen. Sco stati con la schletta consenstia? Tschüss. No, es ist ein schlechter Konsens, Frank, perché ci per noi tutegna i romansch in lungatsch important. Schi nosus batengus l'incolotter halt tudest. Ja. L'experta Sabine Stoll ha detto che sei a fi greve da dare in avanti in lungatg, senza soletta. I sei a lavoro da team. Che s'accorgeria? Se te avessi sostia in partenari romansch, si senti manci che fis sto oter? Hai, mince cas. Hai, loro discorre halt in romansch. Non il prim, che non diren nichts insieme, loro le imprendere romansch, hanno dato sul verdienen, fatto in una cartoteca con plez romansch, si ci posso imprendere con frasines e con pled singles e roba. E quella alla moduna, e loro anche le sciaffa, mai abitata vent, ma mai in price. Questo è stato domandare a lei. E la schon in pana nostra consenza per qualcosa è dretto. Lei ne rende il Was könnte Gott sein? Gott? Ja, was? Woher gehen? Ja, Gott heisst Wald. In den Wald gehen. Dein Tulin! Dein Tulin. Und was sagst du, wenn wir schlafen? Gute Nacht! Im Perplez romansch restan pandias, die zum Fans. Ich habe ein Eidechse gesehen. Fuga, Cosa romansch per il? Da. Ja. E c'è dei marchi dalla cartoteca da Plez, die Specher sind allein an Staffa? Ich hätte eigentlich schon Bock zum Romanisch lernen. Es hat wie irgendwie Zeit und die Energie nicht gefunden. Wie es halt mit so Sachen ist, und du hast es wieder in eine Schublade und dann nimmst du es wieder nicht mehr für eine Weile und dann musst du wieder bei Null anfangen. Ja. Und mal einen Kurs machen wäre wahrscheinlich das Richtige, wo ich muss gehen, wo ich vielleicht auch Hausaufgaben kriege. Und dann, ja, aber grundsätzlich, ich finde es eine wunderschöne Sprache und eigentlich ist es schon cool, wenn man es kann. Mein Papa hat Romanisch können und hat es uns auch nicht beigebracht. Und jetzt bin ich da. Hasta lea il sentimento che els atfon in eda pitart ramproches che sono romansch. Ci deien a mamma avesse vi romansch oder pappa. Che può schon essere. Hai. Hai, spel da nu. Mal in discurini pa de più romansch. Ce menești tu? Da, papa. Discurs romansch cum ai? Da. Kas sa cu romansch? Dein Tulin, dünel dein Tulin, digna del cioters con dein Tulin. E na dünel der c'è para nostra consenza, prova dünel der c'è, allora vai der c'è devent. E na Sasha, se è possibile da mudare in una lingua, sai? O se questo qua c'è prof mi c'è tanti, loro discorre, loro fanno bel sempre, so, loro discorre X. E loro vogliono per me mega disciplina di restare per quella lingua, perché c'è sagno e c'è sa tu daist. E vedi con eso si sa se fai ciarino, druscello, tocca il braccio, dico che è il braccio, che è il mano, perché venire il dentulino d'una. Il dentulino è il più lustigo. E guarda no, c'è il gran zambetto tanto di romansch, a para fat impressione a Nils. Wenn ich so ein Sprachlich lerne und der Papa auch, dann kann man zusammen Romanisch lernen. Und das finde ich aber cool. Dann kann ich mit dir Romanisch lernen. Ja, da haben wir unsere Keimspruch. Und der Papa ja. Nein, nicht. Mau. Nein, mau. Da che si sconters pedia con me ci lungac se lascia beplanisar. El capetta ad idora i drech conturn e forza era un po' clec. I da becen drech ed en falò ti daran avanti il lungac. E da me gidin da vuseir l'antira chiosa ort vista di zum fans.
Perché baita romansch, si mamma ti pesce già tudest. Jörg vinse il punct. Che è specie d'acceptarci che è la realtà di lungaggio. Ed si tunga bec usce bagn pi futur di romansch, gist einta la diaspora, stunga vet lander. Ma senza verschwiccia ma mezz. Ad a me resta i vince un buon. A se te as fac come tantas esperienze scundaran avanti lungat. I sono spanageta, scriva me in commentari mia email at click@rtr.ch.